Nitwa Irambona Eric, ni umukinnyi w'umupira w'amaguru. Bafana, murumva mudakumbuye kubona stade yuzuye? Ni muze dukurikiza amabwiriza, dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira dukomeze turwanye icyorezo cya coronavirus. Ubu dufite amazi meza n'isabune, ngiye gukaraba intoki. Ukaraba neza mu biganza hagati y'intoki kugira umwanda ushiremo. Ugakaraba neza kugira ngo twirinde kino cyorezo. Iyo ukarabye neza uba wirinze iki cyorezo cya coronavirus. Bakunzi ba ruhago, ubuzima bwiza niyo tike izongera kutwinjiza muri stade tukishimira ruhago. Guteza ikibazo cy'ubwandu bushya hato na hato kandi mu byo biri mu kwirirwa n'ibyo birimo. Ngira ngo Masantura aguma ku murongo ndetse na Dominique baze de gatoya kuri Twitter. Ndagira ngo maze nereke gato Minister Inyasiene turi muri studio. Iyi foto tubona nahanga ni mu isoko rya Kimironko, aho umuntu avuye ngo Kimironko market is crowded, 1 meter social distancing is not practiced out there. Imagine urugero ruto cyane rubayeho ndetse undi nawe ni wa undi none afata ifoto none imeze kimwe niya wa mugenzi we. Ariko none ubu n'ubucucike ku rindi soko baracucitse cyane, ntabwo bubahirije metero imwe umuntu ku wundi. Minister, mwashizeho ingamba Minaroke murakora gutera inzego zibanze. Amafoto arivugira nerekeze mu mujyi rwagati wa Kigali. Turi kumwe na mugenzi wacu Mutoni Nadia wiriwe neza. Nadia wiriwe neza uranyumva? Yego ndakumva wiriwe neza. Yego uherereye hagana he? Ndi hano mu mujyi wa Kigali kuri Chic. Yego. Muri rusange mu mujyi wifashe abantu barimo bagenda n'amaguru haratuje, imodoka zo imbarwa nta n'imwe harangwa. Ibikorwa muri rusange amaduka arafunze, kereka amaresitora afunguye nayo nta bakiriya barimo. Aho nabashije kugera basanzwe batanga kwa kundi kwiyarurira bisanzwe. Yego ntabwo birimo birakorwa, ahubwo barimo barabazanira ibiryo bitewe n'ibyo bakomanze mu rwego rwo kwirinda kujya ku murongo ndetse no gufata kwirushe, buri wese afata n'undi afata. Hanyuma mu isoko naho mu kanya nari mpari, ibikorwa by'ubucuruzi birakomeje cyane cyane nko ku biribwa bakomeje gucuruza, ariko bamwe mu bantu twaganiriye nk'abaguzi cyane cyane kuri iki kibazo cy'izamurwa ry'ibiciro mu buryo butemeranyijwe n'amategeko, barimo baravuga bati ko turimo turaza dufite gahunda yo kugura ibiciro biriho, ntago dufite umwanya wo kujya kubibanura ngo ducirikanye nabo, nubwo tubizi ariko nta wundi mwanzuro uhari kuko ni ukugura ukava mu muhanda. Urasanga nabo bari kuvuga bati nta kundi twabigenza, ni ukugura tukava ahangaha. Hanyuma abacuruzi nabo bari kugurisha bitandukanye, cyane cyane nk'abo mu mabotike. Kuri iri tangazo ryasohotse mu mwanya bavuga ko hari amafaranga agomba yagenwe abagomba kugenderaho ndetse n'ibiro runaka byo gutangwa. Barimo baravuga bati nta kuntu umuntu ari buze ashaka nk'imifuka 5 y'ibiro 25 ngo tubimwime. Ati twe icyo turi gukora hano ni ugucuruza. Ati ndetse nuza ashaka ibiro bicya turi kubimuha. Ati ariko muri uko gusaranganya biragoye, ati kuko natwe turashaka amafaranga. Gusa muri rusange ibikorwa by'ubucuruzi bimwe na bimwe birafunze, usibye ibyo ngibyo byo gucuruza ibiribwa. Yes, ahakorerwa restaurant wabonye takeaway zirimo zakorwa nk'uko amategeko abivuga cyangwa? Yego zirimo zirakorwa rwose, uri kuza ukicara ukarindira, nta muntu bari guhereza ibiryo aho ngaho, bakakwarurira muri takeaway hanyuma ukabitwara. Distance imeze gute hagati y'umwe yategereje undi kugira ngo aveho, uwarura ndetse n'ubarurira? Iri kubahirizwa kuko ugereranyije ntabwo abantu ari benshi ku buryo byabagora kugira ngo babishyire ku murongo. Ugereranyije uyu mwanya hagati y'umuguzi n'umugurisha birimo kubahirizwa, kereka cyane cyane mu isoko niho mu mwanya mpavuye abantu bari bakiri benshi, ubona ko bigoye kugira ngo wa mwanya wagenwe koko ukurikizwe. Niho nabonye bigoye, ariko mu maresitora aho biri kubahirizwa.
nibyo Nadia katugushimire kandi nawe ukomeze wirinde. Yego urakoze cyane. Sabona Olivier wiriwe neza wiriraga nahe? Mwiriwe neza Andrew, aho ndi ni mu gace k'ubucuruzi hano mu mujyi rwagati. Na hano mu byukuri hari amaduka, hari amadepo. Ni mu karere ka Rubavu, ndagira ngo abadukurikiye babyumve neza, uri mu karere ka Rubavu, mu mujyi rwagati batagira ngo ni Ikigali. Ni mu mujyi rwagati, mu mujyi wa Gisenyi. Yego. Yego, hanyuma impamvu twahaje nuko mu byukuri abacuruzi cyangwa se abaguzi twagiye tuganira kenshi bagiye bagaruka ku kibazo cy'uko ibiciro bizamuka cyane, ari imiceri bya bindi bikorwa mu nganda, imiceri, akawunga. Rero twavuze ka tugende turebe mu byukuri uko ibiciro bihagaze. Twinjiye mu madepo n'amaduka aho bicururizwa. Twagerageje kuganira n'abaguzi n'abacuruzi batubwira mu byukuri ati ibiciro ni bya bindi, ariko rimwe na rimwe bamwe bakavuga bati iyo tugiye Kigali aho barangurira nabo bakavuga bati nk'umuceri warazamutse, akawunga karazamutse. Nabo rero iyo baje n'ahangaha bigatuma rimwe na rimwe bazamura kuko banashiramo transport, bakavuga ati imodoka kubikura i Kigali kubegeza ahangaha, aco nacyo ni kimwe gituma bizamuka. Ikindi twabonye nuko nagerageje kwinjira mu byukuri mu maduka n'amadepo, mbona ni hamwe na hamwe hari tarife, ibiciro bimanitse ku buryo umuguzi yaza bikamworohera. Ubona rero ni bake mu byukuri bafite ibiciro bimanitse ku buryo umuguzi ashobora kuza agahita areba tarife uko imeze akagura atarinze anabaza. Ibyo rero bishobora guha icyuho kuba umucuruzi yavuga igiciro yishakiye. Ikindi nuko nagerageje kubabaza ku bijyanye na IBM, ni ukuvuga ko hari ababitanga, hari abatanga izo fagitire, ariko hari n'abandi by'ukuri uhuye n'umuguzi akavuga ati njyewe ntayo bampaye. Urumva rero icyo ni kimwe gishobora kuba cyana icyuho izamuka ry'ibiciro. Ikindi Andrew nuko twanyarukiye mu ma supermarket cyangwa se hano nta nahaba cyane, hariho ama alimentation, ariko ikintu twabonye nuko hari ibintu bibafasha gukumira icyorezo, harimo nk'isuku. Ukabona bashizemo ya miti. Ikindi wenda ngarutse ku maduka nuko nawe ubona hariho za kandagira ukarabe. Yego. Ikibazo twakibonye Andrew, twakibonye cyane ku isoko. Isoko twahageze urabona abemerewe kujya gucuruza ni abacuruza ibiribwa. Yego. Ibiribwa birimo ibitoki, ibirayi ndetse n'imbuto. Aho ngaho twageze mu byukuri tuganira n'abacuruzi, baratubwira ati isoko ni ritoya, nta mwanya bahana hagati yabo. Rero abandi baratubwira ati ibicuruzwa cyane bahinga inahangaha nta kibazo bifite ku bijyanye n'ibicuruzi n'ibiciro nako mbabarire. Ariko cyane cyane icyo bavuga baravuga ati noneho imodoka zabazaniraga ibiribwa nk'ibirayi, bafite impungenge yuko bishobora kuba bikeya. Twanaganiriye aho ngaho numva twabumva kugira ngo bagaragaze izo mpungenge, wenda na minisitiri agira icyo yabivugaho. Yego. Yes. Ariko nanone ubu n'ubucucike ku rindi soko baracucitse cyane, ntabwo bubahirije metero imwe umuntu ku wundi. Minister, mwashizeho ingamba Minaloc murakora gutera inzego zibanze. Amafoto arivugira. Amafoto arivugira. Ngira ngo icyo umuntu yasaba aka kanya n'ubufasha bwa buri wese. N'ubufasha bwa buri wese. Ubu ahantu hasigaye ikibazo ni mu masoko. Biragaragara amafoto arivugira. Ibindi byose byari byatambutse neza, ariko mu masoko urabona yuko abantu bakegeranye. Aho twabihuza nuko bashaka gutanguranwa no kugura. Barashaka gutanguranwa, ariko ntibibuza yuko bitajya ku murongo. Twari twemeranijwe ko abantu bemera bagatonda imirongo batandukanye, hakajya hinjiramo abantu bakeya, bakinjiramo nk'abantu 100 muri Kimironko cyangwa 200 bitewe nuko standi zimeze, bagakora bagasohokera mu wundi muryango, noneho n'abandi bakabona kwinjira. Nta kihutirwa, nta kazi bagiyeho, ariko kigaragara nuko bitakozwe uko byagomba gukorwa. Aho ni twavuga ko inzego zibanze zikwiye kongera kumijwamo agafu, kuko kare minister yavuzeho ngo zitukwamo mukuru, zitukwamo nkuru ntabwo muraza kubabarira kuri icyo kinyarwanda, ariko nta kantu gakwiye kongera kuminjira
kugerwamo nta kuntu mwashobora gushyiraho uburyo umuntu umwe yakwinjira bagafunga undi akinjira agafunga gutyo ntabwo byashoboka byashoboka rwose uko ibintu bigenda bigaragara ko birimo ingorane turaza gushyiraho ingamba kandi zisobanutse kuko birashoboka nta kibirukansa uretse kujya gutanguranwa nabyo byahagaze nturi burenze ibiro ni ukuvuga ngo uko twari twabitekereje turashyiramo imbaraga ariko tunasabe ko byubahirizwa yes